खुराई अहोंग पुंसी चाही लिसिंग अनि सुरबा लाइनी उमंग लाइनी अदुगा लैरिबा मफम सिदा सेकेंड वर्ल्ड वार दा बॉम्ब ताबदगी मतम खरा थिंगुबनी अदु थिंगिंगै दुदा सिदा लैरिबा टेलीपैथी दा लैरिबा मी खरा छिना मैतेरोन ngang हिंदी स्पीकिंग टेलीपैथी खरीना टेम्पल सिदा लाइसंग सिदा इंक्रोज तौबनी अदुगा लान लोरे मतुंगा चाही मंगा तरा की ममांगदा इराबोट होई पार्टी न मसीगिया हेंगजन मजे खांगकपनी खांगागे एक्शन लौरगा लाइगी मतिक मचा सिंग तदी सिदा सेव तहौरे अदुगा हजिक मसी हिस्टोरिकल साइट ने ना डिक्लेयर तौरनी चाही लिसिंग सुरबा साइट ने ना डीसी इम्फाल वेस्ट की दा ना डिक्लेयर तौरने ना लेरे मबनी अदुगा सेक्रेटरी रिव्यू दुसु वाली साने जरूरनी अदु मतम खितंग आइबी को ना हाइदना हिस्टोरिकल साइट ओबिगी लेजरी बनी अदुगा मसिदा डिस्प्यूट लेबनते डिस्प्यूटेड टी मोइना इंक्रोज तोरा साबदु फजना नेगोशिएट तौरगा यानरगा लोइसनसी हाइबनी अदुबु हिस्टोरिकल साइट ओइग्रगदी हिस्टोरिकल साइट ना ऑर्डर चावी लेखिनी अदु मतुंग दसु पुखरी लेबा सोइबम लाइरेंबी एंड अदुगा सना खुमांग हाइना चाउना अदुदसु डिस्प्यूटेड ओबदो हाई कोर्ट ना केस नमे केस नम मतुंगदा एसडीओ ना थुगाइरो हाइबगी ऑर्डर थोपदुदा डीसी इम्फाल लिस्टना थुगाइबे निमित्तदा सेक्रेटरीट की ऑर्डर लाकपरा मतमदर प्रेसिडेंट रूल लेरमी माना थुगाई कीदे अदुगा अखोइना चलगा ऑफिस दा हंगबदा माना कइमबे खुम्बा ngamde हुमरी ममांगदने प्रेसिडेंट रूल हेक लोइदिङैदा थानी ममांगदा अदुना डीसी इम्फाल लिस्टदा को आइगा इराबोट का चलगा मरम करी मरम गिनो हाई कोर्ट की ऑर्डर जुथोए एसडीओ ना थुगाइगे तौबदा मैडम डीसी ओइबनिना अदो जूनियर ऑफिसर दा थुगाइगनु हाइरिबदु सेक्रेटरी की फोन लाकपरा अचौबा मी अमना हाइरकपरा अदुला माना कइमदु खुमदे अदु कमरम थुगाइ हाइदे आइना नोइगी पतादु अनौबम सेमे अदि पता अनौबम सेमे दि अखोइदु जो हाइबिदे टेम्पल की केयर टेकर दजु हाइबिदे लम की केयर टेकर दजु हाइबिदे अदुगा पता अनौबदुगी अचाउबदु पॉइंट टू हानि ओरिजिनल पतादगी वाटली अदुना असीना चुम्बा मयाम की प्रजादा हाइबियु मणिपुर की प्रजादा थ्रू न्यूज चैनल असी लाइसी मैती की लाइनी इमा इपाइपु लाइनी अखोइ म्याम की लाइनी अदुगा इंक्रोज तौरिबसु मोइजु लाइनी अखोइ रेस्पेक्ट तौजै नेगोशिएट तौरगा सेटल तौबसु याय अदुगा इंक्रोज ति तौबिगनो अचुमदि तौबियु हाइना अपील तौजरी मयामदा असी अखोइ की साइड तगे हाइजबनि सा अब इरांग जी कछुदे साइन बोर्ड हापनि अदुना इराबोर्डना अयुक्ता लागा अमतंग हाइबियु मांगना ngasi thoiba wafam jina karibegino haiba matamda akoigi government notification si sign board se si purai ahungpung haiba laifum sirida akoina masi siri yungba ma tangai phade dana miyam da khangan ma laifum ji miyam da khangan ma ma mathok dai eba with the help of a sign board adugi intention da sira akoina yungge to matam sidagi si yengbiu sidagi leidiba sigi lamma se masi state lane ba अकोई सिगी डिस्प्यूट कोर्ट केस पेंडिंग लेरी हाइदना अकोई करी मखल की कोर्ट ने यादबा अमता अकोई तौदे सिरी अस्टेट लेन है अस्टेट लेन जिदा सुगु मम खिनगियाना मयामना मसक तानना बलाइफम सि मसक तानना खिनगे तौबो मतंदा मखोइना मसी सिरीदे खिनबे यारोय नोय हाइमना चंब चार्जेस मयामा हाजन खुराय होंपुंगा अहोंगेदा खुराय होंपुंग लाइफम लेतेना सिबो हाइबो ngami si maramdi sigi kurai hongpung haiba laifam si 2000 da gazette da phongrabane ba sigi area 0.10 acre si kurai hongpung gi ne na leigrabane ba adubu si leiriba si de government gi laibak thiba amana gazette to phongba matamda leiriba laifam gi leiriba lamje demarcation tahun dabana maram oirega ngasi thoiba phibam je masi government na tholli bane government gazette da governor na sign tawdon thobadu sigi mafam ida bu laifam manga salleba aduga amu sidagi hena tabada yamna akoina nungairoi da ba amna kadai ba wo lan tawbagi haibadu ma haijaraga 2004 da Australian and government na gazette da phongba ja Australian oina phongi ba natro aduga 2004 da Baigapati Prasad ki maming je Jamabandi ra hapchal leba without allotment order and mutation case
number extra ado masi jo akoi ju sigi professional dra revenue ga mari leina da bina akoi ju chumma boy ning dana da kokra adu gi du akoi na handak te recently 2025 da RTI gi kutang da phangba matam da mayek seng na mayam da haijeri jini ko mayek seng na masi matang jam na mayek seng nam te pubiyo ba myam dang te yohong biyo ba na Bhagavati Prasad ki maming je issue register of 2004 da magi maming da issue to giba laite na haiba se do akoi da leire bausi yengo geje ta phongra ba lambu 2004 da enrollment issue to giba laite na keno letter ai go da yahulai je si kaya yam na sauna Manipur ki concern department sina miyam ju lan lamjing bage na haiba se miyam ju khara naina biyo action lobiyo uji department ki meeting je aran mi tu da machi until and unless they are being punished this case of disposal will not be possible masima koi gyan tamina ja aran ma to thabak tu punishment phangdriba ma kai case dispose to we yaro ba number 2 da machi ki case magi maming asemba fake document da false document parga makoina 2006 da court chale ba si mai se nang to pubiyo ba gasai gi SDC na magi maming ji jama bani issue to gi ba laiti hariba che ji pairaga makoina high court da case to 2006 da madu sinna 2022 da dispose to greba ogina mo civil da amo case to riyo revenue da to riba akoi punna khangmin na ba miyam akoi phumna khangmin na bagi tangai phadabadi makoi jingjina manipur da leiba court singjibu lana lamjinge ba manipur da concern court ji da phami ba judging ge makoi na namthak tawre ba masi yang the akoi punna am da khangmin na je ba chumbal lan ba hai ba duna tokhra je ba masi lekai na maikai na manipur miyam na som da ang focus to tawbiro ba akoi asumna khana lana tawba sida akoi penthok tana leibadagi ngasi akoi phibam je tare ibane ba aduna lana tawba thabak tu di la le haiba je akoi miyam kumna in one voice letters saw yararoi ba court yingbiru ne manung de yam lei khe ba moi gi hogi ba kaino do chu dang 26 moi kanam ta lakte adu kanam ta lakte jina case akoi gi favor da lakte en tawje government gi ukil duna naron da chalaga mogi ukil lu kaino do magi client do absent oi roba client do court mar thoga telephone tawra kauri mi si yune government gi ukil ne na lerega magi client magi other party opposite party du bu mana ukil lu kawai ba court si kari no ba da uji bo si heman reba koi khangman reba miyam koi khangman umun reba aduna koi nasai gi kaino leiri ba film ja koi miyam april 2000 masi historical monument act changrabane 2000 da 2004 da makone for senin sajiban document pai rahega court case chali aduga project 25 da RTI kutang da senin sajin ba report photo ena gauri aduna case akoina masi makeup thokpi ba makai government gi ukil concern department mayam jingir nam thak tawraga akoi bu thami ba se concern department ayamana akoi maitai ngaktane ba akoi gi favor da to haiban nate ba makhoi yauna namthari ju karigi no ba sigi survey to bola pa matam da sibu haijening madi DC ki office ta land revenue ke kangu kharaga dishonest staff kharana moyu mateng pange aran bache hapaga adu mayam du loina khangna re aduna praja da haijening madi unite oibiu achumba tawbiu aduna lai si kanna bona si hai namta
ꯃꯣꯏ ꯊꯝꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯦꯖꯔꯁꯇꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯞꯅ ꯉꯥꯎꯒꯅꯨ ꯈꯣꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯦꯖꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯅꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯣꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯆꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ